Kaseng KSU North Khasils District Unit hne kasngi da kajing song sarong halor kajing wan ra nam sa weipat usamla nong ikun MMA usamla Daniel Damblong kala pediang burom yaune usamla ha indoor stadium nongpo na pediang jong kisan ngut kiwipat kibalalit bani shimbenta syakate gelumpung u Daniel Damblong layu ara ya ketak maksiar na kate gelumpung ikun MMA ya kebalatip kumkan National MMA Championship arajar RFR. Ia kepala penlong daka All India Mixed Martial Arts Association kepala sedang nendukan laipau tarik unai lur arajar RFR bat penkut pat hak ar tarik urisau arajar RFR ha Hyderabad Telangana. Ki nong ilam jong keseng KSU kibala ban pediang burom yaune usamla ki kentup ya usamla Lambok Rembai ubri Vice President keseng na North Khasils District Unit usamla John Lengdo ubri Secretary ke Nongpo Circle usamla Ya Bahalang Nongrum ubri President jong ke Nongpo Town Unit bat kiwi-kiwi ki khot jong keseng. Song sa Amarngar nga sedang lekai mixed martial arts nadu snem arajar anyo bentar ngadang lekai ala snem kai bentar ngale sing mentah Hyderabad ngala yu gold medal fight jangan ngale kai ako instingi ground on pau na bala pendek na jimrengi arajar katra sim participate itu nongta na bidang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel ki fight balong injury balong itu penting track yo opponent kata